Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro gini gilong ki khubor bam ta kasni. Menha ka live ho tarik uno pra arhajar arp sahu ki sengsan prathai na do ka NPP BJP khnam ba kasen jantia shillong. Ila pelong ye ka jingbo sentiu ha umot station uwok yang nangba Obadon Hasdet Central Library. Kajing lek bu sentiu kadai kajing kan mau buram ya kajing dap chispa anru pawar snem kajing klat no uwok yang nangba nakikti upareng. Kajing rakhi penan buram ya kani kasni ke NPP ringkat uba penyat sing CM ulawan ban penan buram bat sngongo ya uwok yang nangba ubalaya da ya kajat benriu khasi jantia. Uba penyat sing haba ai jingkran syapang ukyang nangba udai unong prat lenti ya ka constitution kari India banyo ya ka sik schedule. Uloong nada kajat benriu ka bakan mau ya ki riu ya le lai lut de kajat benriu ka ba im lada kajat benriu ka balaklet ya ki klawat ka de kajat benriu balaya. Ibala donlang ki kentup ya ka Congress Mary Kharpuri MDC Nongshken constituency uba ransom sutnga ba kiwe. Kipikiri le bla pedim ya ka jai meri ka jumi haki pot ba menswa utro sing siem wa kirong ba ki kun da ka wailam bisum ki nam dek ba sutra mata kalong ba ka por gim ta kalong leng ba ki an ki bagi de kun ya ki wei ka jai meri ba bar ba sabarwan ba thambon ya ka jai meri ka jumi Kubis subur bapian bagi kerja jongpi, long siam jongpot diskonsil, berhapwa juga jongpi ini si bomba ki an ki bil ki bakla pelongkam hari ini lihat ki baladep, bagi skam kini ki bil ki an ki bakla terus jongpot jongpi, kendai kita ki namuna, ki ban sandur banora ika long disngi ke basingan, langba ki terus jongpi hangtai. Kubis subur yang kerja jongpi, kesebaran kerja ki baro ki noilam, bagi yang jongka youth women but yang juga federal body ki bala simpia apo jibjep ki balengkot bagi atang da ka WhatsApp group dari simpia ki babun bat pum kajat benriu ngi sodai ban ken mau ya kani bat kumbaong kaktin kanu kajat benriu badang ken mau ya ki longshwa kidang kajat benriu badang ken mau ya ki riu ya le ki riu len la dia ki bala syakri mat bat mensim kadai kajat benriu ka baim bat kanu kajat benriu ka belaklat no ya ki longshwa ki jungi kadai kajat benriu ka belayap bas slokemen bakum ka National People's Party ngidon ya kani ka mensim banwan ban slolem menta ka step ban penlong ka jing srap jar 10 minit bat ai ba kani ka sni kanlong kaban penprang ya ka jingmut jengkat jungi nang ni syakmat ya ke ai ka ba uwo kyang long ba ulano silyang nang benta kari ka jungi yang ngilang baro badan hang ni bat ibabun ki ban pet ling ba kilat pathai kubo bak mangi ki khasi ne ki khinriam upnar ubhoi war lingam maram ngim dei ban klet ya ka wei ka kamba bawo kyang long ba ulale kata kalong boyo kun ya gajing sinsha dan bor jong ki dole Islam ban penlong ya ka khindau ka syap jong ka sorka bat dei da gajing ya kun jong wo kyang long ba ka jai penriu ka jongi ka yo ya gajing lai lut bangin bat lai lut ya ka khindau ka syap hadu ka kini sino bat hadien kumlakren di kongres hadien bangilayo eka constitution jo kari India haus nam kaktai spa satpo ni slokemen bani i ba haus nam kaktai spa sanpuar la penrung ya ka schedule hapo ka constitution jo kari India but haka paragraph ka balai jong ka schedule kala batai bala aibor ki district council ni ki regional council banginla ban thauan ya ka khndo ka siap banyada dalade yalati kani de ka jing prat nanti jong wo kyang nomba shispa riu pau slam tam menshwa balai khun ya ka jing sinsha don bor jong ki sahab nganam kran ki ki history babun ba ki bangi tip syapang wo kyang nomba henry kata ka ba pensho jingmut yang ah kani step ba
kajing yakun jong wak yang nong ba ban perlai luat yangi na kata karu kombat kendo jong ki sahab ne ki sipai menshwa ban long try de ki wei pat henry la perlai luat yangi ladu senang but so kemen ba hadin banglayo constitution ru la ai kerpang yangi kum kajai penru hasi bangin la ban bat ya ka kendo ka siap dalati tekani kadai ka wei na ka kamba ka bangaso ban pertu bat banyai ken mau ya ka jing no senyang jong wok yang nong ba nam ta kari ka bai ka jui bat kermen skam bakum kari khasi barok ka wei kan yai ken mau ya kan ni ka jing no senyang jong ni wok yang nong ba kanam kut tang hakini kisngi sa ken mau ka bangin wan menta henry kan yai dan hakim mensim ka jungi kan nang yai penrehem ya kata ka mensim every hangi nang ne syakmat kumju but kalong ke ai ka jing mentoy try ke pendek yang nak jong ke benta ham tam ko try bi nam ta CM jongi ba pnia ko try belong try bi ko kongsan ka ne ko por ger kui iru ko try ba ko dor bau ne kun khasi ki kun khara meme melasai ko try ba ko dor paniyeng hapding ki jing ko try ki bakrau badadu kesmi jong kata ke jing yang syakrim jong ne ko try baka khmat jong u kalapai samigi namar kata kum kejat penriu khasi khara namar kata ngiyo ikan kecil lah itu aduh mentah kesini namar atrai kesini kebo platno trai upai syakap benta mini utrai namar kata ngilong kumagilong kumni kejat beri khasi kara aduh mentah ngimsyak ring berau hang noru hendrai melapelai utrai lengba kejing itu pau kejong ni riu krau ubame melasai nak ni kejat beri upai kejongi kerku yang hilang akan kepor long rekat berkentar dan sak dengan kepor program ke jong IT akan ti ke jong ni akan kerteng ke jong try di sumi dua amen selamat perlu ya ikong Grace Spirit Factory ya itu Dr. Jasmine present juga Badi ba hair baru ada cepat dan lihat juga yun kita kudu subon Igi sukumet subon ba mentagaski dari yang jadi ke parti kita lang dari yang ke parent body dari yang jong ke women lagi lokbek jadi pada yang jong yun kita semua berkat dari yang jong seperti jong NPYF bersifat mana syirik dia sama sedang program berbeda ini workshop suasana Indonesia mulai dilakukan variasi kan tiga seni Wah, yang pak sispa ni pas ni mesti buat wan sisap ni kongdu kita kidoli sedang menuan sisap berbuat force tax pan ya ka traditional custom ni kita di dastur kejungi lihat tu buat sedang ben jumlang supaya bro sampai apa jengkia Kung minsan ang lulutay, niyo ay galat, hindi ako, niyo lang kami, hantam, niyo apat, hindi kasi tunay kasi kemudian nila ba, peringkat belum, ya kayak jingdok chispa itu sebenarnya, kita siap kejong walk yang nombor, ini kadang kejong yang Kawai ka representative jong ka NPWF para ka jong kapor from MTC mi khamach for district council ka yan ro jong kapor e hangin don